салом алайкум бародаро ва тамоми касое ки моро дидесте тамошо мекунед ва дастгирии хитона барои мо дареғ намедоред. бародаро, имрӯз худо хоста боша бо ҳамроҳи шумо як откритие мекунем. Точнее мумкин бисёр бародаро дар кор боша. Як программа кофтум, рост дига биёфтум як программа барои улучшид кардани сурат ёки видео. Улучшид мақсад ҳастанд суратҳое ки допустим 2010 сол 2012 сол телефонҳое ки мегапикселашон кам буданд, 2 мегапиксел 5 мегапиксел буданд. Сурат гирифтем, ҳоз ва суратҳоро тамошо мекунӣ, мебинӣ хиран, качественан. ҳастад ба одамое ки мақсад дар коршона ки бояд як сурата качестваша хуб бикунанд. Допустим мози ман нишон метем чӣ хеле дидестем ман ҳамин сурата мо худо дурӯғум накуна агар соли 2013 сол як телефони Nokia кнопочинда гирифта будем ҳамин сурата. ҳозир чӣ хеле мебинем качестваш безебаи хира, соз маълум нест ҳамаги ҷо, мақсад размития да бигем хелаки мавҷак дора болошуда сурат. чикор мекунем? Сурата барои улучшид кардан качестваша хуб кардан просто программаро скачат мекунем, номаша дар описание мемонам, дар Play Market медуред скачатш мекунем. медуред программада як рӯзда метавонед 5 сурат ёки 2 видео улучшид кунед, як сурат як рӯзда. агар форад ки без ограничения дар як рӯз 50 та сурата улучшид кунӣ, просто премиум подписка мехарӣ, то есть пулқати подписка мекунӣ, як моҳошта худо дурӯғ накунад 200 рубл ё 300 рублай. кадомеро дар кор боша метавонад ки премиум подписатсия бикуна ва без лимит истифода барои як моҳи дароз без ограничений истифода барои программаро. мо дар ин 5 ташам басай, барои ки аморо бисёр чиз дар кор нест. Як одам ростига талаб кард, хоҳиш кард ки як сурата качестваша хуб кардан дар корай. мо ҳам кофтем, ҳамин программаро ёфтем. баъд фикр кардем ки ҳамин программаро шумода нишон битем, шояд як касда дар кор боша. программа медурем, сурати даркориро интихоб мекунем, ана кнопкаи зирхака лагад мекунем бародаро. иҷода обработка мерава. баъзе ҳолатҳода, бисёри ҳолатҳода реклама нишон медиҳад вақти обработка. чӣ хеле мебинем бародаро, иҷода до нависондагиай, иҷода после. то обработка сурата не тараф дай, баъди обработка мебахшед, баъди обработка и тараф дай. чӣ хеле мебинем сурати мо ҳамин ҳолатда қарор дошт бародаро. ана ки шуморо аз ин сара хитон бибинед чӣ хел мешава. баъди обработка чӣ хеле дидестем, ин мехел мешава качествои сурат. фикр мекунем ки программаи полезняй ва кори хичам бениҳоят хуб иҷро мекуна. качествои суратам вразӣ хуб мекуна, мақсад чанд баробар хуб мекуна. чӣ хеле дидестем бародаро, чӣ хеле дидестем ин сурат просто дар Nokia кнопочный гирифтагиай, моделча ростига ва ёдум намедонам, фақат медонам ки Nokia кнопочный буд, кнопкаам дошт, баъд сенсор хатиам экранаш кор мекард. ҳама халаки Nokia хати гирифтаги будем ин сурата, як бародар хати. качествоаш 5 мегапиксел буд, худо дурӯғум накуна. ина 5 мегапиксел. боз мо метавонем ки качествоаша допустим 13 мегапиксел кунем. чӣ хеле мушоҳида кардисти хитон. баъди обработка просто инҷа кнопка болода кнопка, ана кнопкаро як бор лагад мекунӣ, загрузка мешава, установка мешава телефонда. бародаро бениҳоят кори хича хуб иҷро мекуна ин программа. то есть аёдаи кораш ба хубӣ мебироя. баъди обработка кардани сурат ёки видео боша, сахранӣ мекунӣ видеоро назад мебироӣ.
این ایجاد فری نویسندگی کو 4 تا شید. میتونم که با 4 صورت دیگه در دوام روز در دوام یک سوتکه با 4 صورت دیگه обработка کنم. اگر ویدیو باشه допустим بیجاده هست این улучшить این صورت ایش ویدیو ای про подписка اینجا مثلا подписка میکنی بعد без лимит без ограничения یک روز در 10 تا ویدیو فورد 20 تا صورت فورد چند خب فورد обработка میکنی. از با صورت ای گالری حرکت میکنم ای گالری تلفن نشانتون بتم بخشش باشه همه جورا جزیر نک چقدر میبینیم برادرو این صورت به обработка ایش уже обработка قطعیه. خلاصه گپ کاری خچه به نهایت خوب اجرا میکنه پروگرام برادرو. میتونه که در کارتون باشه скачать بکنی установкаш بکنی و صورتهای خطون از صورت باشه ویدیو باشه کچست باشه نقض بکنی. برادرو اگر ویدیو مقبولتون شدگی باشه حتما کانال در подписаться بکنی. لایک موندن کامنتاری نویساندن آیاتون نبروری برادرو و حتما ویدیو را پدلیت بکنی تو که دیگه برادرو هم دیگه مردمم دیگه کسا هم همین ویدیو همین کانال ما با خبر باشند. باقی پروردگار هم ما و شما را نگهبان باشه. در امان الله باشیم.